لا واه. Bonsoir tout le monde, مساء الخير في اللوان. ان شاء الله عقلكم يكل بيان. ان شاء الله لا فيديو ينو اكون داف en bonne santé بخير وعلى خير. Essayez, je vous ramène une recette de gâteau zébré. زعما ديما كشغل للزبر. Pour cette recette, on a besoin de 4 œufs. 4 ملالين. On va les battre. On rajoute 200 g de sucre, 200 g de سكر. دونك 4 ملالين نساليس الباتور وسنرنو 200 غرام من السكر. نخلط تري بيان الباتور. ومن بعد سنرنو 200 مليلتر نويفكيا واحد 200 مليلتر من الزيت، 200 مليلتر دو لي et 200 مليلتر d'huile. Et on mélange encore. Ensuite, je rajoute 300 g de farine. سنرنو 300 غرام الفرينه. Et une cuillère à café de levure chimique. تغنجاوت القهوة نتمتون الجاتو. وهنخلطها encore. تورا qu'est-ce que je vais faire؟ أدد مغزقن لا بريباراسيون نيا. أتجرق الريسيبيون ينو نورمال. أزقن ناتنين تعلق الريسيبيون ناتنين. وسرنوغ 50 غرام دو كاكاو. دونك سرنوغ 50 غرام من الكاكاو يوزقن لا بريباراسيون نيا. دونك أزقن هذي قيم شوكولا. Azgen de la couleur de la farine normale. Ensuite, je prends un plateau, je vais l'huiler et le fariner. Le plateau ne شوية نزيت شوية الفرينة سوفل. Et maintenant, je commence le montage de mon gâteau. Donc, تورا هادك ما صيغ تخدم الجاتو ينو. هادك ما صيغ لا بات ني بلانش. ومن بعد سوفل تعلق لا بات ني شوكولا. Regardez bien la vidéo pour voir les étapes. خزرم bien la vidéo هي. غتزرم امك les étapes باش كيكون يفر زبري. يكون يفر يسعى لي ترينيك تلمست. دونك تعلم غنجان لاباتني ازغنو غنجا ماشي غنجا كومبليتمون. تعلم يون لاباتني بلانش يون شوكولا يون بلانش يون شوكولا انسي دو سويت اميت فوق لابات نون. Et maintenant, je prends un cure-dent et je viens faire des traits comme ça. Le cure-dent n'a un pic les brochettes ou يكني شخد من شوا. الحاجة ترقق en tout cas وتعلم les traits كي regardez un petit différent les traits nerfs. C'est beau, c'est joli. Ensuite, je vais enfourner mon gâteau pendant 30 minutes à 180 degrés. أدعلق الجاتو ينوق الفوق pendant 30 دقيقة 180 درجة. Et voilà, regardez mon gâteau, comment il est beau. زرما مشي يشبح surtout ما تبطمت. Franchement, il est très beau. C'est joli, ça change شوية. Les enfants, ils adorent ce genre de gâteau, ils aiment découvrir. تحبين تزرن les gâteaux avec 2 couleurs. Et là, je vais couper mon gâteau avec vous. couper le gâteau الواحد يدوان اتزرم un petit effort. Regardez. زرم un petit différence les couleurs ناي وتزات نتايات. En plus, franchement, il est très bon. Pas trop sucré. Après, وين يبغى ندير فور بزاف sucré, هذه على 250 g de sucre. نكيعلق juste 200 g. وين يبغى ندير فور بزاف يسعى سكر, اسيرنو la quantité نسكر. Regardez comment c'est beau. C'était ma recette d'aujourd'hui, la recette Ino et d'Allah. Je vous dis à très vite, Inch'Allah, avec d'autres recettes. N'oubliez surtout pas un j'aime.
et je vous dis prenez soin de vous, à très vite, salam.